kwibuka imyaka 24 na 28 abishwe bose bazira ubwoko bwabo. Uyu ni umuhango wateguwe na Commission Vérité Rwanda ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane muri mwaka wa 2018. Ni ku munsi w'Imana nk'uko abemera babyemeza. Ni ku cyumweru tariki ya 8 z'ukwezi kwa kane muri mwaka wa 2018. Turi Buruseli mu Bubiligi, ni mu masaha ya nyuma ya saa sita. Ni ku butumire bw'ishyirahamwe Commission Vérité Rwanda, akanama kiyemeje gushaka, gukusanya, kugaragaza, gutangaza, kuvuga ukuri ku bwicanyi bwabaye mu Rwanda no gutekereza ku ngamba zatuma abanyarwanda bongera gusabanira mu Rwagasabo. Ubwo abantu bari bararanye uwo mugambi wo kwibuka abantu bose bishwe nabi kandi rubi bazira ubwoko bwabo, kuko kuwa gatandatu tariki ya 7 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2018 bari bahuriye mu nama yasesenguye amavu n'amavuko y'ubwo bwicanyi, cyane cyane bavuga ku ruhare rwa Loni. Inama yateguwe kandi ikayoborwa n'iyo Commission Vérité Rwanda. Tubabwire ko iyi komisiyo ari kimwe mu bikorwa by'ishyaka Ishakwe, ishyaka rihuriwemo n'abahoze ari abarwanashyaka ba Niyo RNC n'inkubiri. Kuri uwo munsi rero hibutswe abo bose bishwe biturutse ku ntambara kiyogozi y'inkotanyi zitwa ko zikomoka i Rwanda. Nyamara kwica abanyarwanda zabikoze umuganda, baricwa abahutu aho hose zanyuze guhera tariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 1990. Tubibuke ngabo z'u Rwanda mwahasize ubuzima rugikubita. Tubibuke abaturage mwishwe muzira ko muri abahutu gusa. Muratwikwa, mwicwa basogota, babazirika ku nkingi mu nzu zaho zari mwanyu. Maze abarokotse abanzi n'abahotozi babasanga iyo mwahungiye, ntibatinya kubatwika no kubatwikira muri burende, ntibatinya kubica mwe mwashoboye kurutahamo ku ngufu, nuba bicwa nabwo ngo ntimugira ingano. Kuri uwo munsi yibutswe abatutsi, mwazize ko muri abatutsi gusa. Hambere y'uko hakane umwaka wa 1994, cyane kuva indege y'umukuru w'igihugu ihanuwe na FPR Inkotanyi, yewe na nyuma y'uko kwezi kwa kane ndetse n'amagingo aya. Hibutswe abatwa, nabo baba barishwe bazira ko ari abatwa gusa. Bwana Sigisbert Musangamfura, umwe mu bagize Commission Vérité Rwanda wayoboye uyu muhango wo kwibuka, yasabye abantu gufata umunota umwe wo kwibuka, gutekereza no kuragiza Imana abo bose bishwe bazira ubwoko bwabo bapfuye urw'agashinyaguro. Hakurikiye amasengesho aho umuvuga butumwa yibanze ku nyigisho igira iti utanze imbabazi utazisabwe byagutwara iki. Ati gihe dusenga dusaba urukundo ruduha imbaraga zo kubabarira. Hari hateguwe kandi n'ibiganiro bijyanye n'uwo muhango wo kwibuka. Bwana Ngarambe Joseph niwe wabimburiye abandi avuga ibyacaga amarenga y'ayo mahano. Mu byo yavuze harimo ngo nk'ibonekerwa ry'ikibeho mu 1982, ngo kuba Bikira Mariya yaraje arira mu gihe abonekeye Alphonsine n'abandi bana. Yavuze intambara ya FPR Inkotanyi yo kuyambere z'ukwa 10 hirengagijwe amanama yose yagiye akorwa ngo impunzi zitahe zitica. Yavuze ibinyamakuru n'itangazamakuru byinshi byandikirwaga mu Rwanda n'amaradiyo ngo nka RTLM. Aha akaba ariko ntacyo yavuze ku ruhare rwa radiyo Muhabura. Naje kumubaza ambwira ko atarashobora kuyikoraho itohoza ryimbitse, ariko kubutaha nabyo azaba yarabigezeho. Mu bindi avuga byacaga amarenga y'amahano ngo harimo urupfu rwa President Ndadaye wo mu Burundi. Harimo kandi iyicwa ry'abanyapolitiki. Tuvuge nka Emmanuel Gapyisi wishwe ku itariki ya 18 z'ukwa 5 muri 1993, Fidel Rwambuka wishwe mu ijoro ryo kuwa 25 z'ukwa 8 1993, Felician Gatabazi wishwe mu ijoro ryo kuwa 21 z'ukwa 2 1994, Martin Bucyana wishwe ku ya 22 z'ukwa 2 1994, n'abandi batanditswe. Mu bindi avuga bisa n'ibyacaga amarenga y'ibizaba y'amahana zaba, yavuze igitero cy'inkotanyi cyo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 2 umwaka wa 1993 muri Byumba cyahitanye benshi, abandi kibata ku nzira baruhukira mu nkambi nini ya Nyacyonga mu mujyi wa Kigali. Tubibuke mwe mwagendaga musaba nutabacira kari urutega muvuga ngo wamfungurira.
hari n'amabombe yagiye ategwa hirya no hino mu gihugu, nabyo ngo byari ikigaragaza ko hashobora kuzaba amahano. Bwana Ngarambe akavuga ko Rurangiza yabaye ihanurwa ry'indege no kwica umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana n'abandi bayobozi bari kumwe ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1994. Ubwo nyuma ya Bwana Ngarambe umwanya wahawe Bwana Ndahayo Eugene na Musonera Jonathan, umwe avuga ku bwicanyi bwakorewe abatutsi, undi avuga ku bwicanyi bwakorewe abahutu. Uyu Ndahayo wavuze ku bwicanyi bwakorewe abatutsi yateruye agira ati kuki leta itarengeye abatutsi, ati kuki ibihugu by'amahanga bitarengeye abatutsi, ati nyamara inyabutatu nyarwanda izabana muri kiriya gihugu buziraherezo, ati kuko intambara y'ukuri turimo none cyangwa ejo izatugeza ku mubano n'amahoro bisesuye. Bwana Musonera Jonathan yavuze ku bishwe bazira ubuhutu. Kuri we abahutu bishwe na FPR DMI yita ikimashini cyo kwica. Avuga kandi ko ari amashyirahamwe nka Ibuka na Avega ngo ari amashami ya DMI. Iyo avuga urupfu rw'abahutu aragira tese n'abatutsi bazaga mu nkotanyi kuba kwitwaga gafuni, ati ubwo umuhutu we murumva yari kugenzwa ate? Atese ubundi FPR yabaye nziza ryari. Avuga uburyo bubi bwose bwakoreshejwe mu kwica abahutu, akandoyi niba ari akandoya, ibiboko n'ubundi buhotozi. Musonera akaba kandi afite icyizere cy'uko uko kuri ni kuvugwa n'abagufite bose ari imwe mu mpamvu izatuma ari umuhutu, ari umututsi, ari umutwa azumva ububabare bw'undi, bagasasa inzobe bakabana batangana. Bwana Rudasingwa Theogene we wumvikanye kuri telefone uko ntabwo yarahibereye, yabwiye abaraho ko kwibuka bidahagije, ati igisumba byose nuko kuri no kwibukira hamwe bose. Bwana Nkiko Nsengimana we yabaye nk'usoza uyu muhanga agira ati tugomba kutavangura abicanyi tukabashyira ahagaragara bagahanwa, tugomba kutavangura biciwe tukabafata mu mugongo, tugomba kutavangura abapfuye tukabibukira hamwe, ati kandi ibyo tuzabigeraho dukoresheje imbaraga z'ubwenge n'iz'umutima. Uwo muhanga urangiye Bwana Musangafura Sixbert yagize icyo avuga kuri uyu mukoro bihaye wo gushaka no gutangaza ukuri. Ikondera libre i Bruxelles mu Bubiligi tariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2018. Murakoze Sixbert. Bansabye kuvuga ku bishwe bazira ubwoko bwabo bw'ubututsi, ariko nkuko uyu munsi ari umunsi twibuka nyine jenoside yakorewe abatutsi, tukanibuka jenoside yakorewe abahutu, ubwo murambabarira ko ntavuga iby'abatutsi gusa n'iby'abahutu mbivuga, kubera ko uyu muhanga wo kwibukira hamwe, none nkaba nshaka kugira ngo nyine muri uyu muhango tugire ibyiyumviro, turebe icyo kwibuka icyo ari cyo, turebe n'icyo kwibukira hamwe bidufashamo nk'abanyarwanda. Uyu munsi rero turibukira hamwe abanyarwanda bishe bazira ubwoko bwabo. Ku batutsi bari mu gihugu hashize imyaka 24 bishwe hagamijwe kubatsemba. Ikosa ryabo rikaba ari uko gusa bavutse ari abatutsi. Mwarabibonye, rwaba uruhinja, yaba umwana, yaba umugore, yaba umugabo, yaba umukecuru cyangwa umusaza, yaba ikimuga cyangwa umurwayi, bose barabishe badatoranya. Baba bo basanze mu mazu, munsi y'ibitanda, mu bisenge by'inzu, mu myobo, mu mashyamba, mu imfunzo n'ubundi bwihisho bwose bashoboraga kuba bahungiramo, barabakurikiye babasangayo. Inzara, inyota, kugirirwa ibyamfura mbi, kwicwa urubozo, gucunaguzwa, urwango rw'ababicaga nizo souvenir zabo za nyuma kuri iyi si. Uwabacitse koko nuko yari umunyabugingo. Uyu munsi rero
turibuka izo nzirakarengane. Bivuga iki? Kwibuka mbere na mbere ni umwanya wo kunamira no gusubiza agaciro inzirakarengane zishwe. Kwibuka ni no gukora ibikorwa bigamije guhangana n'ingaruka za jenoside. Ni umwanya wo kwibutsa amarorerwa yabaye, wo kwibaza no gusesengura icyatumye ayo marorerwa aba, kugira ngo tubivanemo amasomo. Nari ngiye kuvuga urukingo ruzatuma ayo marorerwa atongera kubaho ukundi. Kwibuka ni n'umwanya wo gukangurira abanyarwanda kurwanya igihe cyose n'aho ariho hose ivangura iryo ari ryo ryose, igihe cyose n'aho ariho hose iryo vangura nyine rizanwa n'abashyira ubwoko bwabo hejuru y'ubundi. Ibyo babikora babinyujije mu bitekerezo cyangwa se mu ngiro, binyuze mu nyandiko, mu mvugo, mu mashusho, mu mibanire yabo n'abandi cyangwa ahandi hose bishoboka. Nubwo hashize imyaka 24 jenoside y'abatutsi ibaye, abanyarwanda bakomeje kwibaza ibibazo. Bishoboka bite ko abanyarwanda, abaturanyi, urungano, abantu bahuriye mu kazi, abakristu birara mu bandi bakabarimbura, kabone niyo baba badahuje ubwoko? Ikindi kibazo abanyarwanda bibaza bati bishoboka bite, kandi biterwa n'iki ngo leta ubundi igomba kuba yubakiye ku mahame y'uburenganzira busesuye no kureshya ku banyagihugu, iyo leta ifite inshingano yo kurinda umutekano w'abanyarwanda bose n'uwa buri wese, iba itararengeye abatutsi? Twakwiyumvisha gute ko ibihugu byateye imbere muri demokarasi byarebereye gusa? Ikindi kibazo, kuki ibihugu by'ibihangange ku isi ntacyo byakoze ngo bihashya abicanyi, kandi hari ingabo za Loni zigera ku 2500 mu Rwanda icyo gihe, ahubwo bigategeka ko izo ngabo zihava aho gutabara? Ibyo ngibyo ni ikibazo twari turiho ejo ubwo mwagiye mwumva ibisobanuro. Ibibazo byose n'ibindi ntarondoye birasaba ibisubizo. Kuba tudashobora kubyiyumvisha tukaba nta n'ibisubizo tubifitiye ubu, si impamvu yo guterera iyo. Iyi akaba ari imwe mu mpamvu zatumye dushyiraho Rwanda Truth Commission. Abanyarwanda bakwiye kandi kumva ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi atari iby'abahutu gusa, nako atari iby'abatutsi gusa, cyangwa leta nayibuka, za Vega, ARG n'andi mashyirahamwe y'abacikacumu. Kimwe nuko kwibuka abahutu bishwe na FPR guhera muri 1990 no guharanira ko ubwicanyi FPR yakoreye abahutu mu Rwanda no mu mashyamba ya Kongo ibaziza gusa kuba ari abahutu buhabwa nk'uko bikwiye inyito ya jenoside, bitagomba kuba iby'abahutu gusa. Biratangaje kandi biteye isoni n'agahinda kubona uburyo abanyarwanda bahanganisha kwibuka ababo. Abatutsi ku ruhande rumwe bakumva ko ababo bishwe ari bo bonyine bagomba kwibuka, abahutu ku rundi ruhande nabo bakumva ari bo bafite akababaro bonyine, nk'aho akababaro ari umwihariko w'ubwoko bumwe, cyangwa nk'aho abo mu bwoko bundi bapfuye bo nta gaciro ka muntu bafite, cyangwa se nk'aho hari ishema, nk'aho ari ishema buri bwoko buvana mu kuba bwarakorewe jenoside. Kwibuka ni igikorwa kireba abanyarwanda bose, ubwoko baba barimo bwose n'akarere baba baturukamo kose, baba abagore baba abagabo. Ni igikorwa kireba abanyarwanda twese, kuko
twabishaka tutabishaka dusangiye gupfa no gukira. Kwibukira hamwe abanyarwanda bose bishwe bazira ubwoko bwabo nk'uko twabitangiye kandi tukaba tuzanabikomeza, ni inzira yo gufatanya urugendo mu nzira y'ubumwe, gusangira ishavu n'akababaro nk'abanyarwanda, kimwe no gusangira ibyiza by'igihugu, ni ugushimangira ubunyarwanda, ni intandaro y'ubworoherane, ni fondasiyo yo kubakira hamwe ejo hazaza heza. Kubakira hamwe ejo hazaza, guharanira impinduka nk'uko tubivuga, ni ugukora icyo ari cyo cyose cyakumira ingengabitekerezo zisumbanisha abanyarwanda. Guharanira impinduka ni ukuvugisha ukuri ku byabaye. Intambara y'ukuri igomba kuba iyacu twese. Nibyo dukunze kwigisha mu ishyaka ryacu Rwanda Freedom Movement ishakwe. Ihakana rero rya jenoside y'abatutsi ryeze rigomba kurwanwa niba dushaka impinduka nyayo no kugangahura igihugu cyacu. Kimwe nuko iterabwoba rishyirwa kubemeza bakanatanga ubuhamya, ibimenyetso ndetse n'amazina y'abakoze jenoside y'abahutu naryo rigomba kurwanwa. Kuba harabaye jenoside yakorewe abatutsi ntibivuga ko iyakorewe abahutu igomba gupfukirana. Jenoside yakorewe abahutu ntisiba jenoside yakorewe abatutsi. Kuba izo jenoside zombi zarabaye ntibigomba gufatwa nk'aho abahutu n'abatutsi baguye miswe. Kuba zombi zarabaye ntibisonera ababikoze. Bagomba kubiryozwa mu rwego rw'ubutabera no mu rwego rwa politiki. Intambara y'ukuri ni inshingano ya buri munyarwanda. Responsabilité yacu nk'abanyarwanda, devoir moral yacu ni ukwemera ibyabaye kandi tukabiha izina bikwiye. Jenoside no kuvuga jenoside yakorewe abatutsi na jenoside yakorewe abahutu. Ku ruhande rumwe, guhakana gupfobya se jenoside yakorewe abatutsi witwaje ko uwafashe ubutegetsi arushubukana MRND-CDR, interahamwe mpuzamugambi power, ndetse ko ari we nyirabayazana, ko ari we washoje intambara, ko ari we wahanuye indege ya Habyarimana, ni nkaho haba hari umwicanyi mwiza n'umwicanyi mubi. Ni nkaho kwica abatutsi ari igikorwa cy'ubutwari, bityo abicanyi b'abahutu bakaba ntacyo bagomba kubazwa ngo kuko birwanagaho. Mbese muri make abatutsi barizize. Ni ugusika umunyu ku gisebe cy'umufunzo, ni ukubuza abacikacumu uburenganzira bwabo bwo kwibuka no kunamira ababo. Ku rundi ruhande, uwahakana jenoside yakorewe abahutu ubita bose abicanyi cyangwa se kubabonamo isoko y'umutekano muke ku batutsi, bityo kubica ngo akaba ari ukurinda ubusigire bw'abatutsi, ni ukwambura abahutu ubumuntu, ni ukwirengagiza akababaro k'abiciwe, ni ugufata abahutu nk'abene igihugu bacagase. Jenoside yakorewe abatutsi bo mu gihugu imbere na jenoside yakorewe abahutu mu gihugu no mu mashyamba ya Kongo zigomba kuba inkomanga kuri buri munyarwanda, kuko ari ibimenyetso bidakuka by'uko hari abanyarwanda bibwira ko baruta abandi, bityo bakibwira ko bafite uburenganzira bwo kubambura ubuzima. U Rwanda ni umurage w'abanyarwanda bose, nta kureba ubwoko, akarere, umuryango cyangwa izindi mpamvu zose bamwe bashobora kuririraho mu gusumbanya no kuvangura abanyarwanda. Nk'umurage w'abakurambere, u Rwanda si isambu bwite y'ubwoko bunubu, si isambu ishobora kugurishwa, guterwamo imirwi cyangwa se
kugabwamo ibikingi biturutse ku bushake bw'umuntu umwe cyangwa agatsiko k'abantu kishyira hejuru y'imbaga y'abanyarwanda cyangwa se kakiyitiranya n'u Rwanda. Abibwira ko bashobora kurubamo bonyine nyuma yo gutsemba abandi bakoresheje za ntamongano y'umwanzi, umuhoro cyangwa agafuni na Kalashnikov, abibwira ko bashobora kumara amazi mu ngunguru bakoresheje akayiko, abibwira ko bashobora kugira abandi abaja ubuziraherezo, abo bose baribeshye. U Rwanda ni ingobyi ihetse abanyarwanda bose. Kiriya gihugu ni icyacu twese, tuzarobanamo kugeza igihe isi izashirira. Kubangamira umwe mu nyabutatu nyarwanda ni ukubangamira abanyarwanda n'u Rwanda. Kwica abatutsi ni ukwica abanyarwanda n'u Rwanda. Kwica abahutu ni ukwica abanyarwanda n'u Rwanda. Kwica abatwa ni ukwica abanyarwanda n'u Rwanda. Kwica umwe mu nyabutatu ni ukwikora mu nda. Mu bihe nk'ibi rero tujye tunashimira, ntabwo bakunze kubivuga, abahutu bagize ubutwari bwo kurwanya ubwicanyi ku buryo ubwo aribwo bwose no guhisha inzirakarengane z'abatutsi. Abenshi muri abo abicanyi b'impande zombi zarabahitanye. Icyifuzo cya Rwanda Truth Commission ni uko uyu muhango wo kwibukira hamwe, usibye komera ibikomere, gufata mu mugongo abacitse ku icumu no gusana imitima, wabera abanyarwanda uburyo bwo kubahuza, bwo kwisungana no kubafasha kurenga ibibatanya aho kuba impamvu yo kubacamo ibice. Nuko kandi wabera abanyarwanda inzira yo guhanga ejo hazaza heza n'inzira yo kubana mu mahoro. Nuko wabera abanyarwanda icyuhagiro cyo kubihuzumu bakagira ubuntu, cyo kureka kwibonamo mbere na mbere ubuhutu, ubututsi cyangwa se ubutwa, ubukigase cyangwa ubunyenduga, bityo tugasezerera burundu leta twibwira nyamara twibeshya ko zivugira abahutu, ko zivugira abatutsi, cyangwa se ko zivugira abakiga cyangwa se abanyanduga, nyamara zivugira kandi zikorera inyungu z'udutsiko twihishe inyuma y'amoko cyangwa uturere. Bityo hakajyaho leta ishyizweho n'abanyarwanda, ivugira kandi ikorera inyungu z'abanyarwanda na buri munyarwanda wese. Murakoze. nanjye